سلاف ریز بینرین هیجا جستدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیر هاتنا و دکم دوی برنامه نوده ج کرد ویزیونی. توجهان هیجا سلاف ریز ج واشنطن نه ام راپورت امریکای دست پیدا کردن. بربجارن دموکرات بو دستخستن نامزدی پارتیا خو بو جارا دویم درکتن لهمبر هف. نقاش بربجاران دو سیشم لباجر دیترویت یا ایالت میشیگن ده پیک هات و سروک امریکا دونالد ترامپ به تندی هات رخنه کرن و هر وها بربجارن دموکرات رخنه لسر هوریکن خوش آنین زمان هربنی دوی راپور داده. لشبایەکێ دەگەڕا دوێ یا دبیتا بربژارên دموکرات بۆ سەرۆکایەتیە ئەمریکا بۆ هەڵبژارتنên ساڵا 2020 زاراڤeka tund û hevçûneka qayîm di navbera tevaya berbijaaran da çêbû. Ev rêpirêbûne li ser pirsên bîma saxlemiye û koçberiya û kakî ji wan a derfeta baştir heye serkeftinê bi ser Serok Donald Trump bînit di helbijartinên sala bêd. Her du endamên Kongresê Amerîka Bernie Sanders û Elizabeth Warren rêpirî herişiyên tundên hevrikên xwe bûn ku cudaberiya hizr û ramanan di nav Partiya Demokrata Amerîka xuya dikir. Balê çepgir ku ji Senator Sanders û Warren pêk dêtin beravanî ji nexşên xwe yên rîformên sertaserî bû serkeftinê bi ser Trump da kirin. Li dema hevrikên wan tirsa xwe diyar kirin ku renge ew rîforme dengderên ser bi xwe dûr bixit. Fermandarê berê yê Wilayeta Colorado John Hickenlooper dibêjit ev ê wêraniye li dema dengdanî ba got Trump hilbijêre. Senator Bernie Sanders beravanî ji pêşniyazên xwe kir li dema rapirsî diyar dikin ku ew yî şiyanên serkeftinê bi ser Serokê Amerîka Donald Trump da heye. Her wisa rapirsiyan diyar kirin ku ew yî derfet heye heta serkeftinê bi ser Joe Biden cêgirê Serokê berê yê Amerîka Barack Obama jî bînet. Egera ku em serkeftinê bi ser Trump bînin ji ber ku ew fêlbaza û em dê rastiyawî eşkere bikin. Endamê Kongresî û Nûnerê Wilayeta Ohio Tim Ryan hûjdarî da ku waheye demokrat li helbijartinên sala bêd serkeftinê bi dest ve neînin eger siyaseta wan zor ji pirsên bîma saxlemiye û rewşa aborî û parastina jîngehê dûr bikeve. Bi rastî ez bawer nakim ev ecendakarî dê me ber bi serkeftinê bibet. Divê em behsî aloziyên çînakarkeran bikin. Li destpêka dibêta di navbera 10 berbijarên demokrat ji tevaya 25 berbijaran Senator Elizabeth Warren got em nikarin aloziyên mezin bi hizrên biçûk û nerûn çareser bikin û daxwaza guherînên sereke kir û tekez kir ku pêngavên biçûk wê vê desthelata ew alîkariya dewlemendan dikit bihêlitin. Her wisa dazanîn bi tinê siyasetên jîr dê serkeftinê bi ser Trumpî bînin. Demokrat evê bi serkevin dema rastî li cem wan ron bît û şerî bo rastiyan bikin. Ez natirsim û bo serkeftina demokratan netirsin. Tevî nakokiyên di navbera berbijarên demokrat da lêmijara dîbêtê ya sereke Serok Trump bû wekû endamê berê yê Kongresê Amerîka Benito O'Rourke dibêjitin. Bo bersîngirtina tundî û bêqanûniya Trump em dê serokekî diyar bikin beravaniyên ji mafên mirovan û desthilatdariya qanûnê biketin. Biryare li dibêta bêd berbijarê navdarê demokratan Joe Biden û Senatora Wilayeta Kaliforniya Kamala Harris û Senatorê Wilayeta New Jersey Cory Booker û Wezîrê Geşepêdanê yê berê Julian Castro bejdar bibin. Bi ser boytkirkirina jimareke ji endamên encûmena rewayî ya Virginia Serokê Amerîka Donald Trumpê bîranîna 400 saliya damezrandina encûmena rewayî li Amerîka bi bir anî li bajarê dîrokî Jamestown. Gotina Trump hate berîn ji aliyê textorekî dirana û endamê encûmena Demokratê li Virginia bi navê İbrahîm Semîra got eslê xwe Filistînî ye got sê slogan bi destê xwe hilgirtibû li dijî Trumpê Semîra ji aliyê polîsan ve ji wî cihî hate derketin. Dê demên dawî de Trump rastî gelek rexneya hatiye ji ber êrişên wî yên tund li ser her çar endamên Kongresa Emerîkî û hate tewanbarkirin bê nijadperestiyê lê wî ev tişt red kir. Gotina Trump ya dawî li ser Baltimore li wilayeta Maryland pir alozî derxistin holê got wî binav kir wekû cihekî ginî û şûnwara mişkan.
Di demên davî de Serokê Amerîka Donald Trump gotinên xwe ya nijadperestî zêde kir. Serok Trump ji çalakvanê mafên sivîl re got hîlekar xapînok. Beriya vê Trump li dijî endamê Kongresê ji bajarê Baltimoreê ya eyaleta Maryland gotibû bajar vî geniye kes nikare li vir jiyan bike. Gotinên Trump bi tundî ji aliyê endamên Partiya Demokrat hatiye rexnekirin, li alêgirên wî dibêjin gotinên Trump di siyasetê de normal e. Al Sharpton düşembe bersiva tweetên Serok Trump da di nav da ew tweeta ku çalakvanê mafê sivîlan weke fêlbaz binav kirbû û gotbû kînawî li hember kesên spî û polîsan heye. Çi dixwaze dikare bêje, ji min re dibêje ew çêkerê pirsgirêkan e. Belê ez kesên beredayî dixim tengasiyê. Serok Trump êrişî Sharpton kirbû ji ber piştevaniyawiya ji bo nûênerê Demokrat Elijah Cummings bû li dawiya heftiya borî. Wî nûênerê herêma Baltimore ku piraniya wan rûniştvanên reşpîstin weke ciyekî gemar û pirî mişk û kêzik binav kirbû. Dîmokratiyan bi şêweke berfira Trump ji ber êrişên wî yên regezperistane yên weke êrişa ser çwar jinên demokrat kirbû û gotbû bila vegerin wan welatan yên ku jî hatine, yên ku tawankarî lê zêde ye. Ew kesekî çermtenik e, hê jî baş negîhaye. Lê wî jehrek taybet heye ji bo reşikan û kesên pirreng. Ew bala xwe dide ser hemû rikeberên xwe û wan rexne û birîndar dike. Berpirsekî Qesra Spî roja yekşemê gotbû, Trump xwe ji rikaberên xwe yên siyasî diparêze. Eger ew hejariya li Baltimore hey li herêma min hebûye da ji kar hême dorxistin. Ez di wê baweriyê de me serokê mavdar wê yekê bînte pêş û hîç têkiliyek bi nejadiyê ra nîne. Cummings yek ku di civata nûêneran da berpirsê komîta çavdêriyê ye, lê pirsînê dike derbarê Qesra Spî ji ber rewşta xerab ya ku li hember penaberên girtî tên kirin li navendin desteserkirinê yên taybet bi penaberan. Michael Steele berpirsê berê civata nîştîmaniya komariyan wî jî gotibû gotinên Trump divê bihên şermezarkirin û got divê serok tev bigere û rolê xwe bibîne ji bo başkirina mercên nihêlana hejariyê li herêmên weke Baltimore. Îca cenabê serokî werederê cade ji te re amade ne, rendek ji te re amade ne. Xelik dixwaze bi te re paxivin. Îca xwe diyar bike, dev ji Twitterê berdew xwe diyar bike. Gelek kes wiha dibînin gotinên Trump yên derbarê nejadiyê bizanabûn tên gotin ji bo dubare helbijartinê ji aliyê spiyan ve. Lê dîsan ji metirsiyê valanînin ku karmendên spiyê dengderên komarî yên 2016 deng dabûn vê carê dengî nedin Trump. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo serdana başûrî Rojhilatî Asya dike û hin welatên din ji bo guftugokirina rewşa dan û stendinê Amerîka bi Kurya Bakur re û hin keşeyên din di wê herêmê de. Wê Tayland welatê yekem be di serdana Wezîrê Derveyê Amerîka ji Asya re ji bo serokatiya kombûna Asya Amerîka di roja pênşemê de bike. Ev kombûn ji bo parvekirina nerîn û bûçûnan e di derbarî çareserkirina rewşa Okyanusa Hindî. Lê belê pirsa guherdem tê pêşiya Pompeo ew e di derbarî guftugûyê serokatiya Amerîka bê Kurya Bakur re. Ez wê bû demê çend rojan li Bangkok bim. Hîvî dikim bikarin carekadî danûstandinan dest pê bikîne ve. Pevdara Wezareta Derveya Amerîka Morgan Ortagos ji dengê Amerîka re got ew guftugûyan bê Kurya Bakur re dûr naxe li derve be yan lê hundir be. Wekî têzanîn ku gotûbêjên me bi Koreya Bakur re tiştê herî hestiyar e li her cîhekî em bikin di cîhanê de. Ji ber vê em ê bi zelalî berdewamiya gotûbêjên xwe bi alîgirên xwe re bikin yên ku rastîvan keşeyan dibin. Ortagos ji dengê Amerîka re got got rewşa başûrî deryaya Çînî bixwe jî cihê metirsiyê ye. Ji ber got Çîn devereke mezin li werxistiya jêrî destê xwe bê rêzgirtina yasaya navnetewî û mafê Amerîka welatên din jî. Bêguman ev girêdayiyê ava navneteveyî ye û ji ber vê girbestiya me bi qanûna navneteveyî heye ku em gemî û firokên xwe di ava navneteveyî de bikarbînin. Lê cihên ku pêwîstiya wan bi me hebe. Ev serdan tê wekû berdewamiya guftugûyên bazirganiyê di nav Amerîka û Çînê de lê şingehayî. Serok Donald Trump gote dibe got Çîn xwe dide alî ji ber got dibe ew dixwaze guftugûyan bi serokekî demokrat re bike. Ew bi tenê hez dikin ku ez têk biçim. Wê demê wê karibin bi kesekî mîna Elizabeth Warren yan jî Joe Bidenê xewar yan jî yekî dî ji wê xelkê
وی بکاربن جارکادن فنان لولاتی ما بکن کو افسیح سالن وی کاری دیکن. ترامپ هوشیاری دا سرکردهین چینی گر او لبندا سرکفتنا وی بن بو جارک دن جی سروکاتی وی دمه وی شرط و مرجین وی گلکی زحمت تربن. پشتی 5 سالان جی ایریشا لسر شنگالی ده پنابرین ازدی که جوی ده میور و کوشبر بونه هیجی ده قامپن پنابرن ده ده رفشه که دجوارتر ده جیان خواه ده دومینن. پرانی اوان نکارن وگرن گند و باجارین خواه پیامنر دنگی امریکا سلام بالای دوی راپورت ده رفشه پنابرین ازدی ده پیشمه که پنابر ده بیجن دوی رفشه قامپان باشتر به. آوارین بویرا شنگالی لکمپین پارزگاه دوگ 5 سال درباس کرن دبن قیبت و نایلون آوه. دیگر ما هاوینی دا جتی روش کن روژه ناهیم پاراستنو دخوازن چاره یک لجیان آوان بیتا کرن. برای حقا خودش مر بکا مدوی خودی بقدینی و وجهك بكوي وعالم مرتاح ببي خصوص ازدي ودور عالم دي دنياها مو مرتاح ببي نعم بتني مدوي آوا ما چه ببي و وان چادر ببدلينن چادرت كفنت رزينا همو تيدا تيشن زارو تيدا تيشن مرد بوينا قلا وان چادر كدنا خوش دا و مدوي كهربا ما وغيرن كهرب چه ببي ام شوتينا بخوده وكال حال وان چادر هذا جبر نبونا الکتریکی و نبونا آوا پیدوی زارو بهورا دناف کولان نخیبت گهاندا لهف کم دبنو الدمن خو بیاریا درباز دکن بخده صحيات ما يعني مثلا ما ذي بجوين بين ما ذي هاريكاريا ما هبي بغنيش مرة وقو دكتورين ما الفيدريت كيمن المستشفيات كيمن يعني حالة شيء دكتور نينا داخوازا ما افين سلام البنوان خيفت عدينا گرمت تیف سرمدا با باران تینف سرمدا داخوازا ما هجی هاریکاریا ما بکن اش حکومتا کردستانی بینه کی هاریکاریا ما بکن وان چادر بدل هیوی و خواستا آوارن شنگال اوه جاردی وگرن جهوارن خو داکو ججیانا بن خیوتان رزگار بمنو دست به جیانک نورمال بکن. سلام بالایی دنگ امریکا دهک. لی باجار طبقه لی سوریه سازین جنان چالاک بونه جبو آلیکاریا جنان بکن و ری لی پیشیاوان وکن که به هفره بری خو بدن وی راپورتی بیچاوا افخابات تیکرن. جبر بلندبونا هجمارا جنین بی و بشک مزن جوان قربانیان داعش بون رهبریا جنه یا باجار طبقه کارگاه که کلوپلن زوهاکری آبا کر. بو جنین حوجا خواه بکار هایی دیدا کار بکن. برپرسین رهبریا جنه پلان دکن گو اف کارگاه ها ببه خالا دستپیک جبو پروژین آبوری تایبت بجنه. طبعا نتيجة الحروب وضغوطات انجام شری لدورامه قومی زیانی لجنه جعالی آبوری دبو موک ریوبریا جنه پیلاندانی کو ام آلیکاریا جنه جعالی آبوری و بکن وک اف کارگه ها کلو پیلین زوها کری اف کارگه ها دسپیکا کارمیه بو سالکی me ev kargeha vekiriye bê alîkariya ji tu aliyan. Karê divê kargehê da têkirin li ser awayê peywandiya rastarast bi cotkaran ra ye. Bêg û kelûperên dê kar li ser bêkirin di bazarê ra derbas bin. Ji ber sûda zêde ji vê kargehê bê wergirtin. û Komîta Aborî plan dike berhemên vê kargehê bi nirxekî baş demên pêş de bifroşe. ما پیوندی پیچوتکارا را دانا اش بو پیوستین وی کارگه به نرخ که ارزان بینن گلک جن اش وی کارگه سوده ورد گرن هر دمکی ام تشتکی آماده دکن نها دم ملوخیه ما بری دمکی پنیر و ترشی چکر این دوی کارگه دا کار دکن جنین خادی مالباتن گو هفجین وان مریه و این دشار دا بنا قربانی گو مالخاین مالباتن خوانه آنگو ین هری زیده حوجای خواه بکار حنه. تاوی گو اب کارگاه ها همو پیوستی وان بدست ناخه لبار لسر وان صدق دکه.
اجنك بما و هروسا كورا جاخم كسي من تونه كواري كاريا من بكا دما افكار جهابو من هارت لفر كاركر جبو ام دستي خول بركسي فنكين هروسا وي لفير كاردكن بيوستيا وان بكار هيا جبر ابو بيوستين زاروكن خورادبن رهبرية جنا طبقة جلك فلان دانية جرولا جنة دجواكة دا خورت بكا تج آلية آبوري و تج آلية جواكي و دمك دريج بون او هاتبون جيبير كرن رهبر كولو دنگی امریکا طبقه کارسازین که خودی وان جنن لطاقه کدیکوی یا استانبول ده زده بونه و یک جوان جی کارگه ها بیهان الیازه که کارگه ویده خوارنن ویگان و ویجتریان هنه و اف 3 سالن لکادیکوی استانبول ده کاردکه بیامنر دنگی امریکا من بوتانی راپورتک لسر وی کارگه و جیانا الیاز چکریه پیکانه کمروب لهر تاقه که استانبول راستی کارگه که جنان وره بیهان الیاز جه دکانداره که جنه کو اف 6 ساله لکادی که استانبول خارنگه که دخبتینه پشت الیاز بیکار دمینه لگل همو زحمتیان جه دکانه که جخواره ودکه و او بویه وک خوشکا تاقه و در دور اوه جه جوه پر حزدکه ده سال داویده لی استانبوله گله کارگه خطاب کسین وگان و ویژیتریان دیگه هاتم وکرن اف کارگه جه خطاب کسین ویژیتریان و وگان دیگه جبر و اکه جه نه پیکانه که هون خارنن بگوشت ببینن خارنن هشینایی زاد و برهمن خوزایی هنتنه و ها اف کارگه که پچوک و شرینه و راست علاقه که مازنته الیاس لالیه که و بخارنن کوچه دیگه پدوین مشتریا بجتینه و جالیه که وجه هاو دده کو به هر کسی را صحبت بکه و دلوان خوش بکه الیاز روزانه دهان خارنین به گوش چه دکه و او دبه جمروف به گوش جه دکاره بجی جبر کو به دهان آلترناتیف هنه و دبه جه الیاس لگل کو قال زحمتین اسنافی دکه جه دبیجه از پرج kar خواه 6 sale haz dikem. Oha dibêje. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Ev 6 sale ez vî karê dikim. Ji ber ku ez bêkarim min dest bi vî karê kir. Ez kîjan xwarinan çê dikim, hemû xwarinên bêgoş çê dikim. Kargehekî vegan û vejeteryan e. Ez di vê demê da bûm wek xwişka kesên vê taxê. Her roj silavdayîna wan bi wan re di mitbaxê de tiştek çêkirin, dîtina mezinbûna zarokên wan hestekî pir xweş e. Wiha Elyas dibêje ku pêvajoya krîza aborî bandorên xirab li ser wê kiriye. Oha axaftina xwe didomîne. Kriz süreci bizi de hêdî dema ku mirov ew ê li derve xwarinê bixwin çend caran difikirin û paşê dixwin. Berê evên hefte sê caran li derve xwarin dixwarin, niha daxistine yek carê. Aliyeke din hem kirîna berhemen van xarinan buha bûye, hem ji kiriya vê kargehê zêde bûye, bandorên xirab li ser vê kargehê dike. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul. گروپین مافی مروان ایریشن تندیا پولیسن روسی لدیجی خو پشاندن اپوزیسیون رخنه کرن. به هزاران اپوزیسیون حکومت روسی روژا شمی درکتن سر کلانان پشتی کو سیه بربجار جهل بجارتین هاتن درخستن. هربونی دوی راپورت دیده. پشتی کار به دستن هلبجارتن روسیایی سیه نامزدین سر بخواه جهل بجارتن درخستن الا پایتخت مسکو ده بو صدام آلوزیان به هزاران خو پشاندر لبر شارداری مسکو ده جویان تویکو کار به دستان دستور ندان جبو خو پشاندانه جابدر دبیجن پلیس به تندی ایریش خو پشاندار کریه و وان ده عدد کاش کری و خستیه سازی مافی مروان دبیجه 1373 کس هاتنه گردن نامزد سر بخواه الیا یاشن کو جهل بجارتن هاتیه درخستن دناو گرتیان ده پارزر یاشن دبیجه بوی 10 روزان جزای گردگه هاتیه برن. بێگومان ئەو بڕیارێک سیاسیە و دخوازا یاشینە ji hilbijartina dûr bêxa û her wiha bo çend heftiyan wî bi tenê bihêla. Ez di wê bawerî de me ew bê bandor e wê xwepêşander derkevin sercadan. الکسی ناوان یک داننری خو پشاندانه و روژا شمی هاتبو گرتن و 30 روزین جزای گردگه خواریه. لدیسا اب پیشی پشاندان اپوزیسیون نگرتیه. لبل ناوان ده گردگه ده بگمانی نخوش بی و وی راکرن نخوش خوانه
убеждала коллег. من جی دکتران رگوت دوی کو او سه چار روز لنخوشخانه بمینه گرتشتکی بلز پیوست به لی به فرمانا کار بدستان او دی صابرن زندانه. دکتران که نخوشخانه یا نوانی درمان کردن دبیجن صدام نخوشی وی آلاجیه. پارزر نوان نوی قبول نکن و دبیجن رفشاوی جوی گرانتره. درزی استروید لخسته بون. جبر ویجی بگمان ورمینا لشوی نما بو. لی ام نزانین دیسا چه باو کاچاوا لشوی برسف بده. او براستی ماده ایکی ناوکی حال بو جهر گرن. گو ام نزانین چه بو جکو بو ام برفرهی نزانین چه بویه. روش نوان تین بیرا مروف به چاوا کسایتی نوپسیونا جعالی حکمت روسی هاتو به جهر کرن. که جهر کرن هر نوافدار لندن ده در سال 2006 ده به کشتن سخوری بریا روسی الکساندر لیتویننکو چی بو. دیسا در سال 2015 ده سروک اپوزیسیون روسی بوریس نمسوف در پرکی نیزی که مسکو ده هاتو بکشتن. سازیا چاودری مافیا مروان هیومن رایتس واچ ده بیجه حکمت روسیای به برسوه که تند کفان لهمولاتین روسی دکه و ده بیجه هر چی خپشاندان و به اشتیانه بجی امری بر و بگرن. تفگره هاشتاگ می تو کشین دست رجای سکسی در دخینه هولی جبو گوبه گفتگو کرن به چاوا کسین دست سلات و ین بهیز دکارن دست رجای لسر کسین هجار و بهیز بکن به تایبتی دناو دیبستانه ده دوی راپورتی ده زانیارین زیده تر درباری ویده هنه. Altı roa به Armanca balkışandına mijarek dijwar hünere da afrine. Destrejiya seksi. Hünermenda Çini dibêje ew dema ku li Amerîkayê xwendevana zanîngehê bûye rûbirûyê destrejiya seksî hatiye. بۆ من تەجروبەیە gelek nexweş bû destdirêjiya seksî. Dilê pirsînê de biryar hat dayîn ku delîl kê min. Piştira profesorê min tola xweş min vekir. Ew anniha li navenda Art Space New Havenê hunermend e. Altî hunera xwe bo vê pirsgirêkê bide berçavan bikartîne. Hunera wê da film û vîdeo jî heye lê pirtir pêkerên sivik çêdike. Altî ji mirovan dixwaze ku li ser kaxizekî tiştekî neeşkereyî binivîsînin û pişra wan dizeliqîne ser pêkerên ku çêdike. Ew dibêje bo kesên ku hatine bêdengkirin ev dibe dengdayînek. Listening and having an open mind. Têtevahiya pirsgirêkin bisada berê darozandinê guhdarîkirin gelek giring e. Li Çînê berê mirovan bi gotana ku tu pir hesasî. Wisa hes neke, ev normal e. Pispor dibêjin piraniya xwendevanên biyanî di gilîkirina destdirêjiya seksî de bêdilin. Em dizanin ku gelek ji wan gilî nakin ji ber ku dixema hindê dane ku renga bawerî bi wan neyete kirin yan jî ew bixwe bo destdirêjî werin tawanbarkirin. Her wiha dibe sedema serekî ku xwendevanên jin gileyî destdirêjiya seksî nakin, dixema hindê dane ku bersiveka nerênî ji zanîngehê yan sîstema dadweriyê wergirin û rewşa wan li Amerîkayê bêxte metirsiyê da. Rao dibêje beşdarbûna zilaman ya da axaftinan de gelek girîng e. Gender equality is equality about all human beings. Wek heviya jin û mêran, wek heviya mirovanî ye. Ev danîna serweriya yek alî li ser aliyê din nîne. Ez hewl didim ku rêkeke bibînim ku salan pirtir têbgehin, ku ew jî rola xwe bibînin û heke em dixwazin her du alî jî serketî bin, wê demê pêwîst e ku em beşdar bin û divê zalam jî bilez beşdarî vê bibin. Rao dibêje berê kampanya ez jî anko Me Too jin ev qebûl dikirin û tevî vê dijiyan lê ev diguhere. Earlier generations of women, they all decided, were not decided. Nevşên pêşiya me yên jin razî dibûn ji ber ku bawer dikirin ku bo mana wan di jiyanê da tenê ev rêbaz heye. Lê nevşên ciwantir yên jin dest bi diyarkirina nerazîbûna xwe kiriye. Dibêjin em ji vê sîstemê nerazî ne. Sîstem ne baş e. Rao dibêje pêwîst e ku nifşa wê di mijarên dijwar de bi armanca beşdarbûna hemû dengan zorê bide ser sînorên gotarên ku normal xwe ya dikin û li gor Rao huner bo axaftinên bi vî rengî amûrek mukemmel e.
زانستین IBM لی زویرخ گهشتنه انجام که پر بالکشت درباری پنجشیرا پیسیره گوب آلیکاریا ماکینه که پیشکتی کاریبون نقشه شانین یه پنجشیری دیار بکن. کابری خوب بدن وی راپورتا بالکش. راپورتکا 2008 دیارک خراوات تندرستی جیهانی دا دیار کرن. شهر پنجام هم که یک جنخوشیم بر بلا و دناف آفرتان دا. هر سال نزدیکی 2.1 میلیون کسی نیتوشی و نخوشی دبن. شهر پنجه جبشن جدا پکتید. ام پیکول دکین و آرمان جمع اوه که ما زانیارین باش رسروان پرچان هبن. اشبر که حکه ام درستی بزانی که او گرک چواشین بویه ده کارین چاره سریه که باشتر و یا تایبت بو بکین. و حواله نوی کردارک بکاردینا دگوته لیکولینا هیر بو هر خانه که جبو پشکنینا 26 میلیون خانین توش بوی جه 184 نخوشان. او ام دل دماغی بدست اینین زانینا جماره و چوانی ریسبندی پروتینای ده هر شانه که دا. ام وان شانه دگلوان 26 میلیون شانه هف بردکین و بکارتینین. دا کب درستی بزانین که شانه شیرپنجه چوانن و ناور نخوشن توش بویی دا چه جداهی هیه؟ جبو پترون کرنوا زانیاریان اوان دیگل زاناین کامپیوتری کار دکرن اوین آمیرن ایکوسیستم بکاردینان دا بزانن چاوا چاره سریا شیر پنجام هم کی بکن. دلی کولین کاروشنامه سیل دا کلوه دمایی هاد بو بالاف کرن و کولر دبیجن کو گریکن گلک چالاک پتریا جاران دهینه دست بسر دا گرتن جلای ایک جور خانه و کو او خانه بارا پتریا جاران پلگا بلندان آسایی بونه نشان داد. برینو که وسط هات حذر کرن کو گریکن چالاک گلک جورن. و کولر ماریانا راسپومان کی گود کو افن آسایی بون شربیت اگر اک بیجی بود جیاوازیا برسب دانا جنان بو چاره سریه جبرچه هندک درمان هر شول ناکن. اف خانین هاتنه دست نشان کرن به خانین زیده نه آسایی به صناهی جه خوال هر جهه کی دکن. تایبتمندی وان کدشین خود گل بارودوخ دورماندوری خوب گنجینن و چاره سریه ورنگرن. به دیار کرنا تایبتمندی ها بکاتنا خانن گریکان افله و کولینه و کوره نشان درک یا بوره کنین چاره سریه و برگیری کرن جوه نخوشیه. بینرین هجام گشن داویا و برنامه حیانی برنامه دنی هرشاد و بختور بن. حتی عبیب من دقشیده.